ayıldık deputattım bizge gereği dele çok aylanay. Bizge gereği çok. Bu deputatlar özünün çöntegi, özünün tuğanlarını haklayın. Siz jaman görme. Men aytkanma. Al işte lazım get atkanımda bunu okumayla bunu meni kanday jeli karakterimi düşündüret bular. Meni öten çek veret. Ya anam göç üstünlerden içken suğuz var. Bunu bir yaka vurup koygan. Bunu suudu vurup yakar. O su var, var 20 yıl, 10 yıl işte gezetmiyor o memleket. Kıtaylar. Balamga ekonomiya büdjeti керек. Силерге экология керек татышкан. Туурабы? Пайдасын алар көрөт, зыянын биз эмне көрүш керек. Эгер пайдасын биз көрө турган болсок, соц пакет дегенде анда нормальный кылыш керек. Мен ошо бир фирма бекем. Келип оттан түшпөйт, машинасынан түшпөйт. Көнтөгүн толтурат кайра кетип калат. Кайсы законго башыйсыз? Кытай бизге башыйсыз керек. Биз Кытайга башыйсыз. Siz ошо иштечиңиз беле. Анан Жөн мемлекет деген. Astra деген менен экөөң кетип келе Astra. Sen getirgen, sen getirgen. Aslan ne işgal alacak? Акимдин, же болбосо айыл өкмөтүнүн, же болбосо дагы прокурордун, начальник милициянын туугандары гана иштеп, башка карапайым калктын өкүлдөрү ушул кичи чаратта иштебей кала турган болсо, анда алардын жоопкерчилигин каратам. Ал боюнча мен кент башы менен кепилдик берип, өкмөт башчыга мына 3 депутат жазып туруп, кимис болбосун кызматтан алдырганга мүмкүнчүлүк бере алабыз. Эгер ошондо фактылар каттала турган болсо, анда келиштирип беребиз. Бизге кереги да жок. Жаап таштадым мына. Аялдарыбыздын боюнан түшүп атыр келиндерибиздин. Чала тууп атыр. Мына малдар чала тууп атыр. Малдар өлүп атыр. Чөп чыкпай атыр. Эккен эгүүнүбүз чыкпай атыр кагылайын. Анан каерде берде жашоо болот. Ушундай жерге келсем, анын каптан. Külenkalar işke çölekte ayrılıp atır. Bizke ne gerek var? Aylıktım ne gerek var? Sadiktim ne gerek var? Mekteptim bizke ne gerek var? Ziyan olgandan keyin bizke. У нас сухое хвостохранилище. Этот реагент прошел сертификацию стран. Мы берем геомембрану, то она Biz ne geldik? Biz aytatmaz, жергиликтүү элдин биринчи kem baylığı emas, eldi baylığı den soğuk, eldi baylığına den soğuğuna ziyan keltirmеш керек деп атат. Bizim çocuğuz uğulgan demez, eşkegi geçken demez. Жаңа model açtı. Bu Kırgızstan'ı götürüyoruz. Oşa sen жақсы desem, men жақсы desem, налог түстанан көтөрүлөт да. Min som ayrılın, toktatıp öyle, işi toktatıp koyuş gerek. Limojeden firmanın işi toktatıp koyuş gerek. Ya kamada durganı kamatıp çok kılı veriş gerek bular. Ne gerek var? Mına. Şimdi bana lisensiyası yok. Yoğurt meclisi yıpıtların lisensiyası var iken. Burun Kasım'da lisensiyası var iken. Sayısı Zeyn'de lisensiyası var iken. Buna bugün Elbir Hacım Albek ona bir sayıkılar. Buna Turas'ta lisensiyası vardı. Ağız arasına da uyat tuğanda, uyat. Lisenziyanın bazı 5 bin dolar. 5 bin dolar almasa bana da verir var. Nedir aldın? Men aldım, men dile gittim, men işten azından taklayasa karşı sorunla beni cazlarım. Altında aklımda medya var. Kolman gel geldi. Pensiyaga çıkarılgan yerden pensiyası uyda turgan kadın çocukların pensiyasının beraber olmadı. Medikten pensiyonu ocağından açarız. İstesterken bir kişinin katıra olduğumuzda aramızdan canları koşkan yerdiriz. Varlıkça kazanıp kalmadı, töreye kalmadı. Bu ceplerden bir ayrılık veren bu. Cumhurbaşkanı 60% boşluk, üstte takım başımıza kırdık. Öz istisiyasız adamları göstermişler ister. Yetiştireceğimden. Şairler mizahı özgürlükler. Mizah getirerek böyle yapar. O sonra çıkışma özgürlük biliyorsun. Eğer kötü onu oynayan bir de onu veriyor. Bu özün negizsiz 150 orunluk mektep 64 yılı salıngan. Ve bu hazır 376 okuyucusu var. Hazır bir sektorlardaçı. Biro hazır şu okuyucunun köptüğünden 2 klas aşıkça okuyucu. Bardır jakta malumatlardı aldım. Lisenziyalardı bardını aldım. Sunuşlardı aldım. Aksakaldar'ın fikirini unuttum. Yaşların fikirini unuttum. Ayaldar'ın fikirini unuttum. Salıngan köprülerdi gördüm. Janagı jettek salgan köprü 18 milyon dese. Men
Акимге тамашалап айттым, ошондой бир көпүрө өтүп, мынакей жайында отуз тонну бош элек бир көпүрөнү 9 миллионго салып берейик, кол менен эле. Көчүндө 18 миллион сомдук 18 миллион сомдук көпүрө неден көпүрө? Ал асма көпүрө өтүп атып жабыла турган. Цемент менен арматуранын баасын баарысын билебиз да. Анан канчалык тереңдикте куяп, канчалык экен оңой эле эсептеп койсо болот да. Мага айтышкан чаткалдагы көпүрөлөрдүн алтындын баасы бери кымбат дешип. Башка жактарда 6 миллионго эле көпүрө салып атат, дыркыйт эле. Чаткалга көчүң эле бизде кран жок дейт. Кран жок, анан кран келсе 20 миң доллар. Кранын өзү 20 миң доллар турат да. Анын жумушу эле. Асфальттын бетонун заводун турат, асфальттын ортосунда. Алтынын алтырат, арманын алтырат. Туура эмес мында, эгерде кандайдыр бир ошо чаткал өрөөнүндөгү болуп жаткан чачылма алтындар жөнүндө неме отурбаса, мына өкмөттүн мүчөлөрү да турат. Ошондой мыйзам эгер кажет боло турган болсо, мен эртең ошондой мыйзамды жазып баштайм.